Ka National People's Party ka babat yu lakam ka jingsin shar hapo ka chilla ha ka sni tho dien ka lapin banaya ka thup kerteng jong ki kertong ki ban mi airing shaka election autonomous district council harilom khasi jantia ka ban long house number 1 yagani ka thup kerteng la plai pai ba do working president ka NPP Meghalaya state unit ba Hamletson Dolling ha ka jingelang ka balong ha office trekam ha ka jingran lang unong aiktin ba Himalaya M Shangpliang bat kiwei ki noyalam ka party Kadkum kani ka thup kerteng ke NPP kadang penbenatang khat prangut ki kertong ki ban airing ha ka election sha ka yeng dor bar thawan jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ne KHADC ka bakin thup ya khandaiut ki MDC ba minta bakin thup ru ya chief executive member ba Pinyat Singh Siem ba chairman ka council ba Lamprang Bla Kadkum kani ka thup uba Pinyat Singh Siem uba mi khamat ya ka Soringham constituency ha kani ka samoy minta ka kenti ulami ban airing no na ka khanriu no thamai Nalor u CEM baru chairman sahinyongut ki MDC baminta bat laingut ki MDC barim kila mi kerteng hakani ka thup jong ke NPP. Kini ki MDC baminta kide ka kong Grace Mary Kharpuri ban airing na Noshken ka kong Magdalene S Maulong na Umsning ba Rankin Sai Kharbuki na Umroy ba Alvin K Seukbe na Mausenram ba Fantin J Lakadong na Laimkhra Malki ba Lamprang Bla na Mauplang Ding Ye ba Batskhem Rintathiang na Mairang Nongklau ba Karnes Soshang na Maukerwat. Haka election chaka yeng dor bar thawan ka Giant Hills Autonomous District Council ne JHADC pan ka NPP ka lapin banai ki kertong na baro arpu khandai tili ki constituency jong ka council na padeng kini ki kertong khar armut ki ki MDC ba minta ba kinthup ya chief executive member ba Thombor Shiwat ba chairman ka council ba Shanki Shangpung Kini ki MDC baminta ki balami kerteng ki de uba Hulando Lamin na War Central ba Head Potmi na War West ba Lakhand Khar na Amwi Kli Tirshi ba Ailat Bhoi na Mukhla Ummulong ba Jesse Suyam na Mudmai Nongkro ba Earning Star Teron na Minsu Nongjngi ba Rudayu Tang na Shilyang Mintang ba Aibarlang Shadap na Baratu Mukro ba Phasman Khar na Musnyang Rengat ba Hambertus Nongtudu na Sutenga Nongkli na piliang jong ka state election committee jong ka party kalai kendo hakasa autorik hapo ka jinglam jong isa president tensong ko chairman jong ka state election committee kalai kendo hakasa autorik bat kani ka je yakdo uji kalong bangen finalize yaki candidate lani ki kartong ki banile hakari ka MDC ka ban sawan na po ki HEDC ban po JHEDC Debat hakene ke meeting ngilapin sengo ya borok ki kerteng lani kita ki abikan ki bakwa nilai ya election apo ke parti jungi ke NPP tigi kwa ro bani thu api baka proses jong ka jingje tungi ya ki kertong kelong kumni ka blog ka jet ka padiang ya ka application nakat ki bakwa banile ya election Hadi kata ke blok kapha Shaka district bat ke district pada kapha Shaka state election committee. Day alor ke recommendation bangyo na ke blok bat na ke district. Di hakari ke state election committee ngilapin scam. Ya kiri ki kertong ki belong ki candidate hakari ke election MC ke Bansawan. Bagi kuat mai tu EP ya ki kertong bar coin ngiklem jet tangwe armut ngiklem jet yeng ngiklem jet na po sekretariat le di kamdan kanu ke jingle diktator tangwe le armut haka parti NPP omdan diktator kiban dominate hak bedai barki kandidat kum ke parti ngiskam nadu ke unit da ke blok bat apa district level. Today halor kita ki nongrim ki bagi layo ya ki recommendation dekat blok bak district ina pen scam ya ki candidate hak bamenta in pemenaswa ya ka list ke ba nekong but ya ka benta ka bar ngis pemena ki kita ki ban sawan sedang syuan ke Khasi Hills Autonomous District Council ya kan nompo candidate Mrs. Rona Khande na Umsning candidate Mrs. Magdalene S. Maulong na Umroy
candidate Rangkansai Karbuki. Na Langkerdem Laikro, candidate Rabok Tensong. Na Nongshiken, candidate Mrs. Grace Mary Karpuri. Na Sheila, candidate Mr. Ethan Karpuri. Na Mausundram, candidate Alvin K. Saukmi. Na Sora, candidate Donovan Karwala. Milliam, candidate Fine Star Karpongor. Nongtamai, candidate Penyat Singh Siem. Raidungkra Malki, candidate Fantin J. Lakadong. Mauplang Dingye, candidate Lamprang Blah. Mairang Nongklau, candidate Batskem Rentatiang. Maukurwat, candidate Karnes Sosyang. Langrin, candidate Mandilos Nongbri. Nongstoin, candidate Dresser Marangar. Ramrai Jernam, candidate Kimfa S. Marbanian. But Motion Road, candidate Cardinal Sosyang. Mentangan pulih yaki candidate Balajiet yang mentang Gente Hills Autonomous District Council. Constituency War is candidate Wonli L. Sharmang. War Central, candidate Holando Lamin. War West, candidate Het Pothmi. Constituency Angwi Klitershi, candidate Lakhon Dekhar. Constituency Mukla Umulong, candidate Ailat Boy. Mudimai Nongkro, candidate Jesse Suyam. Nartiang Wajer, candidate Reforming Sun Lamare. Constituency Mudok Umladang, candidate Thombor Shivat. Menso Nongjingi, candidate Evening Star Teron. Mengsengat Kanduli, candidate Penchua Nanglen. Shiliang Mentang, candidate Rudayu Tang. Barato Mukhro, candidate Aiborlang Shadak. Raliang, candidate Bison Roy Yano. Shangpung, candidate Mit Nengkong Sutunga. Nangba Min Mentedu, candidate Telmi Pawa. Joy South, candidate K. Dikil Singh Pawa. Musniang Rengat, candidate Pasmon Dekhal. Sutunga Narwan, candidate Seiborlang Shadak. Sutunga Nongkli, candidate Hambartos Nongtudu. Batao Lakadong, candidate Dr. Sanki Shangpung.